Ada kita kisah dulu kisah sisa. Akan nunggu yang ada banyak jaga sarkar saya ini. Kajian pai yang job ke NPP, job ni ke MDA. Kamdai nama ke NPP ke job bon. Kadai nama kita kisah dulu. Tiba mi syakmat agak keteng seng kim scam. Jimut bat deploy benda ya train baka taka soka kabakila ya pengila ya ko aka for election ka hadu bam so tausu baka taka NPP ka benem bat pension post kita ke nene shong jul post kampanga player ni aga pini haba ko ya ko ilang seju ya no ngin ko ngara upai ba meta amde show ngi bong upai ba hi bong kenno UDP kenno HSPDP mentate VPP be o kalong ke AKA syakala urang kisi ongsi namar beli minut ban keren namar ban isrutu yaga nongem ka bangi ni isrutu baga tono kaji kam tau bangin pentoy yaladi yaga yinga sem nali ki lokki joy bela sinaji ka dono ji ka tau bi bangin pinyo hagi lumbin mandi yaga lawe ka bashna tenumar ngi wan ka ni ka chaka bani shemati ban ka pali karati ka po bangin keno ka tu ka komprokat jin so basno e mandi jin so ka khala harga jat beli baju. Nah kalau ting don kita kesan ya kita ni tangan marba sloki kawan songkai banyak beri beri. Dan kum kita. Nah kalau gini kita ni lu bawa ini dan tegak trek semua. Hinsi ikan. Lai sahur na orang dia beri banyak beri ke besar ni. Oh kita kan asal di pekamjang ni ibu ni tengku prakan didik tadi banyak beri lai sahur na short election. Teng ni kemet dalam saat ni bertemu aku sosial. Teng kami patoi new hal apa? Kita hari ini tamban yo ya kata kajing slow, kajing slow ni, lani kajing slow ni. Dan di mana slow ni sisa, balawan congkai banyak email, lani banyak telepon, lani banyak kontak ni. Dan partiba, dan mana kami sian, slow ni. Lawan congkai. Dalam for election, dalam petition lu mentah, persian lu. Ni ingat lihat lu, nak persian itu kalau yang ni lawan account si poket. Orang biscuit si senduk. Kaya kajing slow. Nama kita tahu ni nak bangsa ini kita kira peka. Walau kajing slow kan sencari kajing cepat. Dengan pensiun kan kajing start, kajing syampan banjir ekonomi kemat. Ni pensiun tu ikipai bagi konstituensi kajing. Nada pensiun tu alam kena konstituensi. Kali kita tem berapa lain. Lalu Hawaii April ladalap nganuan, baladang ngamlap. Kismutu bagaimana kamu minta job di pada waktu itu. Di mana tapi yang kali keleng-keleng. Kamu juga minta bawa ini dan apa yang konstitusi banyak beliau. Mungkin beliau konstitusi itu juga. Lagi pada habangawan kismutu bangalap, habangawan kismutu bangkam dari minta job di pada. Kita hari ini kamu nanti, kamu nanti kemarin beli banyak beliau. Kami beli free school. Kali ini yang menyesat apa assembly kecilnya. Kali ini penterikan hak. Ya kaya bahak kaba kasoka kalau mangi kipada kung kaya meliski mungkin kesan sini berada kalau dul juga bangi yo apa porjuni lawan kaya melihat kasi penang kam hak kaya meliski kalau ni syukur dan kawin bayi otak usum leni otak dihitin biasa hari kasi begini ni hadu mata dali badan dan kikidun kibahak ikan senai ini beduk nak kaya meliski lah amat penyok yang beduk hagi si botli Islam ngakren amne bang syukran tamban syukur ini dulu mere balale hagi si botli Islam harpor bolong mere nadu arja kapra hagi si botli Islam si hajar tam balale yo ban mang ying beduk limba ka MNSK kani amne ka nomai ka nopa ka jang kani amne ka kapisa jang kani ka hok ka jung kipat kini hok banyo ka syuang limba wemeli long tang nong pen bha nong pen benta negara solusi kalau bagi mendaki nur buat bankam try ya ke MNSK dan kita konstituensi nama kita timpat ya ke Voice of the People Party jelas dan sangat berenam iki pak apa yang ada pitang syukur syam pilih kesan BTP dan pitang ini minta pinter kom berusaha senang adi kumuda wali nur bankam try berpinter kom hawa ni syakri un berenam uli keterat kita jiu kau kipai bangin kau lagi kipai bangin syakti emang bagi jimut kejenuhan. Apa bila rai minta, mana John minta ke Voice of the People Party, bila Dwayne minta ke Voice of the People Party, bila Dwayne minta ke Jack Beriu, udah jura, udah say, udah tingkai, ini kita orang bak, kita setting leh, kita tipu leh, kita dan ke kerdan, kita lagi kenal perhat kita projecting, but kita one, banyak nak senyum tak ke Jack Beriu, kita dan setting yang mana.